Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan koleksi kisah seram dari Radio JTL, geng tidur lewat yang berkumandang ke udara di jaring 13 aplikasi Zello. Okay, I start first. Masa umur I think about 9 or 10 years old, kita duduk kat kawasan kampung Sungai Merali. Kampung tu memang tepi sungai, and kat tepi sungai tu ada banyak pokok bulung. So kita masa kecil-kecil ni memang takut gila lah dengan hantu kan. And kawasan tu pun memang orang kata, bak kata orang tua-tua kat situ lah, memang tempat bersidai dia. So ada yang cerita kata Pontianak ada beranak 7 lah, apalah, tengah malam dengar suara dia menyanyi lah, dengar nampak hantu India berjalan lah, apalah, macam-macam lah. Jadi kita masa kecil-kecil ni tak berapa percaya, tapi takut lah. Tapi one day I tell you what happened. I was dekat kawasan kampung kan, selalu kadang sampai ke malam pun jiran-jiran berbual. Ini early 1980s punya cerita kan. So tengah berbual dekat rumah seorang jiran India ni. Then it was about 12 o'clock. So suddenly the lights went off. The whole kampung lights memang all went off. So of course lah, kita duduk diam one corner, don't want to come out. So dia semua pasang lilin and all that. And suddenly exactly about 1 o'clock, then kita dengar macam tiba-tiba whole kampung macam sunyi tau. It's like malaikat lalu, sunyi je macam tu. Just bunyi cengkerik pun tak dengar. Then suddenly bunyi loceng kaki. Then my uncle and my grandmother told me to keep quiet. Sebab dalam rumah tu ramai orang. And orang kampung semua memang ada duduk dekat dia punya veranda tu. And orang kampung semua macam dah faham-faham aje. Macam dah biasa tengok, macam dah faham-faham. Semua diam. So, I ni tahulah, I dah takut. And then my brother also sitting next to me, both of us were shivering. So, the Indian neighbor yang kita duduk kat rumah dia tu, dia kata, diam-diam, tak mau cakap apa-apa, tengok saja. Kalau tak nak tengok, tutup mata. So, memang betul-betul hantu India, I don't know what is it called, is a woman, rambut panjang. Dia memang, keadaan dia memang macam, entahlah, patung Sami tu kan. Dia berjalan macam tanpa baju, tapi rambut dia mengelubungi badan dia. Dan rupa dia adalah rupa hantu pula, Sami India punya patung tu. And dia pakai loceng kaki yang sangat besar tau. So she's walking with the lilin macam lampu dalam tangan dia, both hands. And she's walking ching 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 ching. I tell you, masa tu bulu romai semua naik, I punya menggeletar. I was so scared. I don't know what to do. Tak boleh nak cakap apa-apa. Memang the whole kampung saw the thing passing by. After that, tak sampai setengah jam, the lights all came up. The whole lights, lampu jalan semua ada. So barulah I dapat tahu yang orang kampung tu dengan neighbor kata ni memang terjadi setiap kali bulan mengambang. Dia memang ada. And of course lah, at that point in time, bulan mengambang tu bukan setiap bulan. Kadang 2-3 bulan sekali baru you see the big full moon, you see. So that was what happened. I mean, there's so many other stories, but that's one of them lah. Very scary. I can never forget up till now. Demikianlah cerita yang pertama dari Nikki the Best. Masih banyak lagi misteri yang belum terungkai di jaring 13.